Kedan hang ni fresh but renewal. Te badang day ini bat hamay nga ya ka fresh. Tasmi nga le ya ka society registration. Kadang-kadang detail si baru. Haple kamu nama ada bakla kat kawai te sabun kam haple yang mesin hapsing ke bakla. Podcast lah juga kini lah biang lut, te kini diki member mo ke badan bentah hagan di ka society, te ka passbook ru kalabian kini diki dokumen sebagai ki balabian tengah la proceed mental sini ban apply ke ipik e jok kini diki member badan hang ni ki labian te nam sa kan ni ka constitution ru kalabian. Jadi bet nak kawai ke address te subuh ka address ko ka police station ro dede bitang da kawai kini baru ki ba apply na kaju ka society dede kaju ka police station nam da ko subu ko kidi na light ko te kidi ka police station ki ba de nam da ting te ka sup ke te ban verify ki baru sin verify kala sup ya ki wei ba kablong kam bun kam ke mo. Application ke application jadi tu ki customer ke balik ke ni ke society yang bana benak ke ni ke society jadi te la dalam kam kanu ka information ni pat ilaban check up policy of for society department jo kan ni ke namta ban verification ki habani mi chapo police station takatahi bat ka di hapsiu kan ni amount ni si hata ki hapsiu namta ki fresh te na gabanta ki renewal pat te subscribe